Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Tukugezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Twihuse cyane rero, reka tunyarukire hano mu karere k'ibiyaga bigari, aba ariho duhera amakuru yacu. Reka duhere ku Barundi bahungiye muri Tanzania, aho barimo baravuga ko batotezwa bitewe n'uko ngo ari abanyamuryango b'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na Evariste Ndayishimiye. Uti biteye bite rero? Biteye bitya, Abarundi barenga 100 baherutse guhungira mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bari bamaze igihe batotezwa n'ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bahorwa ko ari abayoboke b'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Abahunze by'umwihariko n'abaturutse mu ntara za Gitega, Ruyigi na Makamba, bahunze igihugu mu mpera z'icyumweru gishize kubera impungenge ku mutekano wabo. Umwe yagize ati: turatotezwa kuko turi abanyamuryango ba CNL. Bamwe mu bo tuziranye barabuze, abandi baricwa, hari n'abafashwe barafungwa bidakurikije amategeko, bityo rero turasaba uburinzi. Abapolisi n'abashinzwe umutekano bategetse abo Barundi gusubira inyuma, bamwe basubirayo abandi baratsimbarara. Impamvu ngo nuko ubuyobozi bwa Kigoma bubarizwamo inkambi ya Nyarugusu bufite amakuru ko ngo mu Burundi nta ntambara cyangwa umutekano muke uharangwa. Ubuyobozi bw'inkambi ya Nyarugusu ifite impunzi zirenga 50,000 z'Abarundi bwihanangirije impunzi iyo ari yo yose igerageza kwakira aba basaba ubuhungiro ko uzabirengaho azahanwa bikomeye. Umwe mu baganiriye n'itangazamakuru yavuze ko badashaka gusubirayo kuko ngo byaba ari nko gukoza agati mu ntozi. Yagize ati: ntidushobora gusubira Igitega niba mutadushaka, tuzahungira mu midugudu ikikije inkambi, ahubwo mwitegure n'abandi inyuma yacu bagomba kuhagera umwanya uwo ari wo wose. Ishyaka CNL kugeza ubu ririmo urunturuntu bitewe n'amakimbirane arirangwamo. Mu minsi ishize uwari umuyobozi waryo Agathon Rwasa yirukanywe n'abarwanashyaka baryo, nubwo ngo nawe yatsimbaraye akavuga ko rikiri mu maboko ye. Ni amakuru rero yakomeje kugenda atangazwa mu bihe bitandukanye. Ishyaka CNL ryakomeje kumvikanamo bombori mu gihe gishize, aho ndetse hakomeje kumvikana amakuru ubwo wari umuyobozi waryo Agathon Rwasa yari yaje gukubitwa akudeta. Ni mu gihe kandi ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD bivugwa ko hari amakuru avuga ko ngo ryaba ari ryo ryihishe inyuma y'umutekano cyangwa se y'umwuka mubi uri kurangwa mu ishyaka rya CNL, nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abitangaza. Ni mu gihe kandi n'ubundi amakuru bivuga ko abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi rya CNDD-FDD bakomeza kugenda babuzwa uburenganzira, ndetse bamwe muri bo bakaba ngo banyuruzwa cyangwa se baburirwa irengero, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Bivuga ko rero ishyaka CNL kuri ubu ryaba ryarakuwe, doko nyine ryaba uwari umuyobozi waryo ari we Agathon Rwasa yaba yaramaze kuryirukanwamo, nubwo we ngo akomeza kugenda atangaza ko ryaba rikiri mu maboko ye. Nubwo rero bimeze bityo, abaturage b'Abarundi bari mu ishyaka rya CNL cyangwa se abanyamuryango b'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko bakomeje kugenda babuzwa uburenganzira
uburenganzira cyangwa se bakomeje kubura umutekano, bityo bakaba barahungiye mu bice bitandukanye, nubwo mu nkambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania bahungiyemo bari kuvuga ko batari kwakirwa, ariko batangaje ko bagoshobora kuba bazahungira mu bice bitandukanye bikikije iyi nkambi mu baturage cyangwa se mu midugudu itandukanye ikikije iyi nkambi. Reka rero dukomeze turebe aho ibi bizaherera, gusa ishyaka CNL ryo rikomeje kumvikanamo umwuka mubi cyangwa se umwuka utari mwiza rero, bityo abaturage b'abarundi bari muri iryo shyaka bakaba bamaze guhungira mu bice bitandukanye iri muri Tanzania. Turabashimiye rero mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5, tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko aba arimo aravuga muri politike ndetse n'umutekano. Kandi subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, maze uzajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezeho 5 kuri 5. Turabashimiye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, amakuru yacu yo nakagaruka.